Hannig Baton na Boundary a cheanna tua Argyll tra matin an G. Siwr y môr a fawn. Ag sa fel o ski hast? O chanel mi ski agos hami ma yn 10,000 ele. Brynjar gaarstiges is napan kutjo. Va an kaharliche Alistair Argyll an Baton uitin va kaharle na gailtach je saharna. De nuere var Baton uit sig alles in Argyll spelen naar Tyske heg den nuer var hulle dunje vlug. An Baton a seo a siúil figantöil in isise an nápan rion agus apar fáilte a thuaire an seo cúteach. A gaiin agus go a namiir car mosach a chiad goréis ach há fás na seir a gunjeú, agus an Baton a déanú lia tro Argyll. Va a chlántáliche kuteach agus taharstasan gan cure dóigaibh. Labor sin Atlantis a dras unit spores agus a sinne genú session in bookbug. So bookbug agus tuaha mac leir agus sin genú bookbug as verla agus kuteach as galig. Mes gan join as loja va ri va Alison nicht gefiuchger a ha I héan saas an torsporsen Jeffreytje. Dírach mírbla. Mé dírach chutóisiir a sibhan rí deanna seo agus fimi mé gra go bhfuil tóir duine éile airí seo agus bheith fóisiúm féicinn duine éile a bhí aimimecha gur strán an ópa cruúiacha. Chanele nisach bic an a varachgus seach gan rigol, mas bí gemich in na choláis gan fostla go hafikal. Andreas Wolf, BBC ALBA, an Topan.